daw manen kada kayo, naimbagkan naragsak ngal daw kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Surat ni pagayam tayo a Benedicto, sa napudpudno anagan, tintay ba sa kani drama ita. Ngam sakbay na, kablawan tay paybiit da Melody Colcol, Jinky Cabiles, Connie Bautista kani Christine May, Acosta dita Binalunan, Pangasinan. Hello kada kayo amin. Kasniman di surat ni pagayam Benedicto. Dear manang biyanang, may sa akabalo kat feeling baruak manan. Iso kanayon ti panagaram ko, ngam, kanayon mat ti pan nakapaay ko, tangamen, pasig nga ubeng dagiti ararmak, kat kanayon mat ti panang paay da kanyak. Kat numapaayak, aglaladutakon, kat awan gaganay gayak. Rugyak ti agsalaysay. Tatang, mangan tayon. Sige. Magan kayo, sa anak ang mabisain, anak ka. Apay akas ta tila ngayo. Kasla nagdagsan ti parikot nyo. Awan? Jakpat yun. At dalakit di parikot nyo. Ibagayo no anya dayta. Tasi dadaan kami nga anak yo at umulong kada kayo. Di nabayagan na tingsmit ko ha. Imbreak na hindi nakita kami ti personal. Talaga ka tingawanan ti karbang ang gagayat. Gapo ka ti talakaya kaun. Gawan magayat kanya kaun. Apay, itala nagkita kayo iti textmate nyo. Itala nakita na kayo. Wine. Sa anak kami na naka-video call kan ko na. Kaya na miladawan ko iti profile ko. Manutawan na ayan. 20 tao. Hanggang sa bagay. Kamalik makiday. Ngamin. Imbaga 20-30 taon ka. Ay, isumat lagayam Naglibak kayo ngamin. Ibagayo ngamin tipod no atawin nyo Di yu ilibak. Anak ko. Nakaubing ngamin dagiti arman nyo iti social media. Jay katawanan nyo ngamin ati arman nyo. Tapno sigurado akayatan ta kayo. Jak kayat di baka. Ubing ti kayat ko nga asawaan. Tapno adan to mga iwan kanyak into nagkapsotak. Ay natatang narigat ti agsapol iti ubing nga asawa no kastan ti edad nyo. Nang runa kat saan kayo nga agpenpensyon. Anya? Kumaano pensyonado kayo? Kat dakkel ti pensyon nyo. Ta sigurado, ado ti mangayat kada kayo tatang. Ngamawan met pensyon nyo. Ni, anya dagita ginatang yu, lolo. Pangrupa met dagita. Ay wala pa tao sa rekman. Tapno umubing ti rupa. Anya? Ay, kanayo na ngamin na mabastay nga po iti kinalakay ka. Ay na, lolo. Narigat na mapaubing tarupa yu. Adun ti kuraret na. Anya? Ay, awan nga tati remedyo na napaw. Narigat na paubingan dahitan, lolo. Lakay kayo na talaga. Ngam, adda sa bali a remedyo. Ha? Anya nga dayta? Filter. Filter nga? Filter ti kamera ta cellphone nyo, ha? Anya? Ay, apaw, kasano dayta? Isuro na man. 1, 2, 3. Ay, na. Uy, nagmayat gayam ti agsilpe no nakapilter nagtar ken ubing ti rupak a mapilter. Ay, mabinsampay man Ay natatang, unay daytan kasi selfie yo. Malubat ta cellphone nyo, iti kasi selfie yo. I-charge ko ano malubat. Kakaisuna nakatatairak dito iladawan ka. Kitaam, day. Kitaam anak ka. Nagtaer kayo matditan. Ay na, nagkinistiro pa yo. Nagubing kayo. Kas kay laag tawon laang itinasurok at renta. Ay, padasak mo tiyagbalin apugay. Ken baby face Babaan da ito'y filter. Ay, nagmayat. Ay, namati matilo ka bakbakitan. Tiyan muna ka ubingak pa'y. Ken tiyan muna kit nakinis ti rupak. Eh, di nalaam mo nga abot. Ken kasla kordoro ito'y rupak. Nagchat man ay.
Sige. Nayunampay ti agi forward iti ladawan mo, my loves. Ay talaga na inlaban kanyak na ti abakay. Ay, balo abakay. Ang kumayat kat mait. I-forward ko amin asilpig dito silpong kao. Sagay sa nga i-forward. Ha! Ay, sos! Na-forward ko matay na itay awan filter na. Ay, idilit ko adagos. I-unsin ka. Ay na. Ay. Naimpaglangan. Tasaan na pa'y anaisin. Sagay sa kayo kaninanang mo, apaw. Duwaan ang pipinta sa abag, Lolo. Nangalaan nyo nga eh. Ay, regalo Genovia kay Jabrod. Ited na kano kada kayo. Imbaga nga may nada kayo ti kapal ay kao. Anya? Ay na! Ay sos! Umawag man ay. Hello, my dear. Hello, my dear. Ion mo ati video ti cellphone mo, my dear. Uwan, mabitla ang my dear. Ay, Carla, sikat yung parang dito yung cellphone ko. Tayo nag-CR. Ibagam ang nag-CR akwan. Ay na. Sige. Sige nga, Lolo. Hello. Uwan, my dear. Daytoy pa'y manlaka nakak ti kasaritam. Ta agsi arak biet. Ay. Okay, my dear. Ay. Kaanakan ko na yun, Lolo. Ay, uwan. Imbagak akaanakan ka. Kan imbagak akabsat ko ni Nanang Mau. Ay, sige, kasarita mo. Iun mo ti video na. Ay, sige. Hello, Nana. Hello, iha. Si kadi kaanakan ni Benedicto, saan? Uwan, Nana. Nagpintas ka balasang. Imala ka kini uncle mo. Ha? Agawid akon iti mabiek, ta umayak makiasawa kini uncle mo, iha. Sapay kumata kayat dak apara kini uncle mo, iha. Ngamen, adayo abak-bakitak ngam ni uncle mo. Ay, kwa. Weakness ko ngamen tikas kini uncle mo, iha. Pugay ka na lambing. Kan siyempre, ubeng. Nabayagan abaloak. Kat uray bakit akon, ubing ti kayat ko apakiasawaan, jak kayat tilakay. Sige iha, bali waktu ti umawag nun alpasen anak siar ni uncle mo. Bye! Bye, Nana. Tatang, adamot gayam no gayon. Una lakaw. Saan ko alam day jay? Bakit anang? Anya, sayo inaram. Saan ko ngay naram? Iso tinagaram kanyak. Sinisirap nak iti dolyar na. Iso naban ni itanak. Anya, Ay na, nainlablao na kanyak. Tiyan mo na gamen, ket ubeng ken wapuak. Di nalam mo a filter dagiti ladawan nga impurpurward ko ken kuana. kat kasano day tanay. Kasano no agkita kay to iti personal. Jak makisinara ken kuana iti personal. Kat no namnamaan na kano ti panagkasaryo inton agawid dito Pilipinas. Kastamot kano ti imbaga na kini Carlang apo ko yo. Ha? Namasapulan nak Ilembengak day jay. Jak kayat ti bakit. Pakisama aklaan. Nakanayon nak matapawitan iti kwarta. Ay natatang, sardangan yung tikas tangar aramidan yung. Delikado day ta. Kukwartaan yun day di abakit. Kanlukluk ko nyo lang ang itikas tangar aramidan yung. Ay na, di ka madanagan anak ka. Tayin tundan da ni agawid day jay bakit. I-break kong taon. Anya! Hello, Marina. I miss you, Benedicto, my dear. I miss you too, my dear Marina. Agawid akon iti mabiek. Jakon agsubli dito'y abroad. Nakasarita ko nagiti anak ko dito'y. Ket imanugot da aditan Pilipinas ti pagnaadak. Ha? Apay ngay? Apay di mo kayat? Akadwatan iti agnanayon, my dear. Akasartan. Kwa, ay, awan pa'y urnong ko. Di ka madanagan. Siyak ti makaam mo iti magastos. Ha? Ay, kwa, saan? Kababain. Awan ti rumbang apagbaina, my loves.
Isigurito ta ah. Asyak ti aggastos para iti kalay sa ta. Ay, kwa! Ay, sa anak pa ang nakasagana ang mga asawa. Ubingak pa'y. Ay, basta agawin na. Ta umayak agpakasaking ka. Period. Anya! Ni, apay ang nagdakkel tabagyo, tatang. Ay. Papanan niyo. Ay, agbakasyonak pa ilang anak ko. Noon da umay abakad dito'y balay, ibagayo nga awanak. Ibagayo anang asawa ako niti sa balay. Ha? Asino? Eh, agawid ka nung aron di chatmit ka. Kat ipilit na ti makiasawa kanya. Ha? Diyan ba kaya ta? Anya? Ay, katagdaran niyo tanubya yung arod. Manjak! Diyak pagan ano na jay. Mga asawa, bakit pa? Aha? Pulos mo ta. Ore awam mat. Ubing ati asawaag. Apay ngamin nga inaram yun, no saan nyo akayan? Iso nga ron tinangaram kanyak. Sinisirap na iti kwarta. Ay, malatag bakasyonak. Tanay, agawi dahin di bakit nga crush kanyak. Ay, jak lapagan ano na jay. Di mat ko nayo, anamin adun a pinasakitan da kayo ti babbalasang. Kadasan nyo mat ani Nana Marina. Bareng isuntipod no ang mga yat kada kayo, tatang. Manjak nga ron. Ore jak mga asawat. Basta saan apanak a senior citizen. Eh, ano sa kaun taglaklakay abalaw? Mayat dito'y ayan ko, paray. Ano ti babalasang ditawi? Apay, nabayag ka dito yan, aya paray. Ay, wag! Para lutuak dito'y pakanan. Pakanan ni Tel daw. Inuman mo itirabay. Anya, No kaya mo? Nag-apply kan dito'y. Tayo bagakin ni Baus. Iso na lang ata para inaw ti sapsapulan da. Ang libre amin. Istiin ka pa'y. Ada kwarto apagturugan ta dito'y paray. ay sige, kayat ka. Kaya pag isaw, tagsapsapo lang itipag na idak ita. Ta aday lemlem baga. Ha? Apay ada utang mo? Ay, kwaawan. Nga banda bakit ngay lemlem baga? Ang kurso na daunay kanya, jaket ay jay. Haya! Mala, barag makasapol kay ti kaparagpag mo dito yun, paray. Ano ti babalasang awitris ni Dawi? Nagpipintas na bay. Hello! Naimbag nga oras yaw basang. Mabigbig nak. Nana Marina? Wen, siya nga raw. Mabalinti umay. Sige, sumarag kayo, Nana. Ay, agama nak. Jak imbaga kini angkel mo nga itangaal daw ti panagawid ko. Tapno masurprisa. Ha? Ayan na ka, day. Kwa? Carla, Naimbag nga oras mo. Si Kani Karen, saan? Ti kapsat ni Benedicto. ha? Ay, kwa. Pasensya kayo, no si Mang Peta kung dito balayaw. Kaya't ko ngamin asurprisaan ni Benedicto. Ngamjak magayang masangputan dito balayaw. Napanan na ka, day. Kwa, Nana. Adda na panan na. Nakabakasyon. Sa dinaw. Jak mo, Nana. Kadin amat imbaga ti lugar apapanan na. Sana balay. Urayak latan ti pa nagsubli na. Agawid ak pengarot ijay lugar may. Agsubli ak tao. Nanang, kasano da ito yan? Kaano nga gawid ni Lolo? Ay, jak mo, anak. Di nakrep-replyan ni Lulong. Ala, sapay ti amo ni Nana Marina kat ubing pa'y ni Lolo. Unay mo ngaminan ni Lulong. Tila inararamid na. Anya nga ita. Ay, kasano nga nga ibagakin ni Nana Marina ti may papankin ni tatang. Iba gayon, tapno saan amang namnama. Ti amo na ngamin kat nasurok latren tatitawan ni Lolo. Iso nga iba gayon tagpaiso. Urayan ta ni Lulong, anak ko. Taiso ti mangibagay ti pudno. Barang agsublimot la adagos. Ay na, agyaman nagdani ka. Italaga inaram ka, ang inaklon na kadagaos. Kaputa gayatak matkan ka, Benedicto. Ay na, agyaman na ka talaga dani ka. Basta yawid na ko na. Ay, wun. Arigla daw. Ay talaga, yam. Awan problema iti dayta. Ay, hagyaman na tayo nayat na. Nga uray nalukmagak. Ay na, sana problema ti kinalukmag mau. Napintas ka mag, nga oray nalukmag ka. Kanubing ka pa ay.
Agikatakon dito'y kas waitress. Ay, agikatak meten kas dishwasher. Umuna pa'y langal daw ka. Nga magikatakon. Tagawid tan ijay palaymay. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka man, Benedicto. Sino di masikog nga insang putyo, tatang? Na, masikog nga. Ay, lukmag na dayjay. Bilbil na. Sana masikog. Anya? Nubiyak ni Danica. Isuti ka laysak. Anya? Kasanon ni Nana Marina? Ur-urayin na kayo. Agsublinto kano dito'y balay. Ay, awan maramidan nan tada sa baling asawaag. Mabait mo't siguro dayjay nung makita na ni Danica. Inakto kitain tay baboy di kumpare taga-taga kaon. Pagkasaranta, Danica. Anay ko, agsikalan ti tiyan ko, Benedicto Ha? Apay ngagsikal? Kanyat kindan mo ay ha? Itaray na ko ni di ospital. Ay, Darasel. ay, mabit lang harap. Ta mga yabak iti pangiluganakan ka. May pagaraw pa. Masikong ka magayang ngayon sangpit ko iti balay. Kat ita, nakaanak kan. Pakawanan na, no nagilimodagkan ka, Benedicto. Na, unak lanulok magmuday jay. Masikong ka magayam. Sorry. Sana bale. Taureandan anak ko. Ay ayatan ka latta. Makikasarak latakan ka. Ay, sanan! Agpaimpagkanta agawid kayo ni ti anak mo. Ha? Ay na, kunak lano agragsaka kon. Hanggang naluhuak manain. Ay, una yan, tikas to agasgasat ka. Una yan. Anya ngay, di husto ti atap ko idi. Kunayo alukmag na dayjay, ngam sikog matgayam nga agpaiso. Ay, un nga roda. Manangal lilaw sabot amin ang ababae dito'y ili tayaw anak ko. Urayan yun ni Nana Marina, taimawag itay. Agturong ka nun dito eh. Ay, sige, urayag. Ay, naisuman lang ti asawa akon. Ta sigurado adi naklukwan day jay, tabakitain. Hello, Marina. Ha? Asino ka? Si kakaditi ama ni Benedicto. Ay, si Kamot. Siyak ni Benedicto. Siyak tinubiyom. Siyak ti kanayon mo agad-chat-chat. Ha? Dinak man rabakan, tata. Saan asika ni Benedicto? Si kati amana, saan ka day? Siyak nga road. Apay ay adi nakpatsin. Ay, Nana Marina! Pudno ti imbaga ni Lolo. Iso ti chatmate yo. Aniya? Ay, didak man ang lilawan. Kat naubing ni Benedicto. 35 lat taon na. ay, sorry Ang pinaubing ko la ti rupak iti kamera ti cellphone ko. Nakapilter day jay. Aniya? No Ay, kasta? pasensyakan Ang sa nabalay. Ta sa anak mo't unay alakay. Napigsak pa ay. Sige, agpakada account. Agsubli aklangan ni Abroad. Ay, apay ngay, my loves. Di nakawagan iti my loves. Ta saan ka apagan anaw? Jak pagan ano ti makinubyo iti lakay. Anya! Pimanaw nga rod ni Marina, kat imblock na kon iti social media. Kat iti sana nagbayag nagsublimot lang ija bro. Katawanan damag ko kankwana. Manipon ni din jakon nagaram iti babae. Impa may saklatan, tinagmula-mulay tagduduma nateng iti talon ko. Kat naragsakak ita, tadadag iti apukok amang liwliwa kanya. Alakastan, ti pagayam mo, Benedicto. Ngala pagayam Benedicto, leksyon para ken kadayta. Tamadi nga men ti manglukluko, iti pada atao. Ta si kantumot lang ti mangapit, iti bunga dayta. Pagyaman akting kapanangibinglay, iti kabadasam, wano kapadasam. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Benedicto. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Bye-bye!
Hello, naimbag nga orasyo papagayam. Syakmanan ti pagayam yun ni Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang yo abiyanang kan bangkabkablaw kada kayo itinaragsak ngal daw yo amen. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Surat ni pagayam tayo aros, tintay basa ka ni drama ita. Ngamsak may na, kablawan tay paibiit. Dama Mel Babakbak di Tabugyas Benguet, Jonathan Bukang, Dongoy family kan, Maske family from Eden Dongoy. Kan ni Roding Papilya, Dita Nueva Ecija. Kastoy man ti surat ni pagayam Rose. Dear manang biyanang, aday dinagbalin a nobyok. Adayo ang natataangan ngam siyak. Tanasurok ka 60 titawan na. Idin to ta siyak kat nasurok la 20 titawan ko. Jak kumaklunan ngam napilitanak, gapo iti panang durdurog ti inak kanyak. Kan gapo ta nasingpet, kan nagagat amang sarsarungkar kanyak iti balay may, napilitanak ka ng aklon, tama siya nakmet kan kuwana. Katapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Miller, awang ka di pa'y planaw, amang ikalay sa kini Rose nga anak ka. Napayagan nga ipagbagak na itakin ko na. Nailaki din day nga ubeng. Kaya may kuman nga at kasar kayo. Tapno maadan kami matang iti apo ko. Uray siya ka, nana. Nanang ko namon kanyak. Ah, Takas lagas sawa kayo iti anak ko, Miller. ang yaman akta, kaya't nangagbalin na manugang, nanang. Wen, kasta. May mayak maladun gan no nanang tiyawag mon kanyak. Kinapudno na nanang, kaya't kumatan ti maadan iti anak. Di pa'y matkayat ni Rose nga kasar kami. Alabay takasaritak to ti anak ko. Ay work, Miller. Apay, ayang nga itantan mo pa'y laang ti panagkasaryo kini Miller, Rose. Kat di tanto malat turong yaw. Jak nga rod kayat, jak pa'y nakasaga na. Anya, kaanon tupay ngay? Kasanaw nung makasapol iti sabaling asawaan na. Katagsapol lang awan pakibiyangak. Kayat ko ano kasta ti mapasamak. Anya, ay nagloko kan? Nagtangken at talaga ti ulom. Agnobyo kayo lang arudan, kastapay lat ibagbagam. Kadda kayo mat ngamin. Pinilit da ka nga nakaklon kan kwa na, kadjak mat ayayatan. Sursurwa ang ayatan, kasaan mat adakas ataon ni Miller, nasingpet lagarudan, adapay mabalin na itibiyag, agbiag kanto ananam ay tisidong na, kan may siya, saan mat unay alakay ni Miller, 65 na laan. Kasla tatangkon. Ay, agtal na ka, nagadupay la reklamaw, kat agayan ayat kayo lang arudan, agkasar kayo kideng. Inaklon ko tayat ni Miller, takas tati kayat yo. Itatagayan ayat kami, baybayanda kami matan Saan kumamat nga, ti kayat yu ti matongtong pal. Pang-asi yun, nanang. Apay aya apilitan no di na kayat. Kaya no ngay sumapol iti sabali nga ikasar na, sayang may tlakay. Sayang tay. Sayang tinapintas agasa ti anak taa. Baknang ni Miller, naglawa ti dagana, kendakkel ti balay na. Di abroad amin nga anak na. Pawpawitan da iti dulyar. Ay, una yan. Nuar-arigan. Kasla si katinang pilit ka ni Rose makirelasyon ka ni Miller. Wen, aklonak dayta. Ngam para mula iti pagsayaatan na ti inaramit ko. Para iti pagimbagan na lakay. At iti allowance mo, Rose. Ada pa lang dyan intad mo nga kwarta kay di namin, San Miller. Sa bali day jaya, sa bali mo't day to'y, awatan mo na, honey. Uray pa nga tagaburan na kiti kwarta. Hanggang to nga masursuro nga ayatan. Sikamat, di na kumamat pagsawan iti kasta. Masakit anak. Sorry Miller, jak ngamin mapaglibakan tirek na. Saan ka nga ayatan nga talaga? Please, di mo baliksin dayta. Di mo ni parupa kanyak dayta. Iso ngamin ti kinapudno. Ay ayatan ka lata, Rose. Sa anak mapukawan iti namnama. Amok amayat na tulata.
Tangay saan nga awatan ni Rose, to itid ko akwarta. Da kayong tipang tidak, nana. Ay na, nagsaya atay. Ay na, pasensya amla ko man ti pa nagsasao ti anak ko, way. Ah, Kas jay la iti damaw, ngam agbali tumula day jay. ay, kaano nga ta maayat nakmet. Nay, di mo nag-I love you king kan, inaklon na kan saan? Ay, una, agam natamnay met nga I love you. Madlaw apeke. Sana balay, ta inaklon na kan. Masursuro na kamot lang nga ayatan day jay, basta ikam akanayon iti kwarta. Di namat nga ron awatan do ika. Di, siyak ti pangyawatam, ta itad ko kingkwana. Ah, Wan, milon. um, Siyak ti makaamo nga mga ayaw kingkwana. Basta nukas di nga umay ka, ikam iti kwartana. Wano saan, igatangam iti pizza, siopaw, pansik, litson, kanda dumapay. Dagita ka ti weakness di anak kaw. Litson kas kada pizza. kasta ayan nana. Why, ay na, pag-aayat na ti litson. Iso ano sumaruno nga umay ka, gumatang kanto ka di iti litson manok, kan litsong babaw, ta itid mo kingkwana. Kita no ding aglag to iti ragsak na. Ha? Ni, itaman pa nga umawag dato nga babae. Hello, Gigi. Hello, Rose. Kumusta? Long time no call. I miss your friend. Kailiw ka matan, ha? Ayan mo. Ay na, adaak dito'y lugar mi Super busy ak iti trabaho dito'y. Ay, isumat lang atad tala nga nakalagip ka, ah. Wangin taawisin ka. Agkasara kon sila. Anya? Agtala ka man? Anya nga kasar kay bagbagaman? Saan ka di? Kasarti kapsat ko. Umay ka dito'y lugar mi, Wan. Nag-ada yung mat dita. Hindi uray man. Tapno makapasyar ka mat dito'y. Please. Sikati may isang abay. Anya? Please, 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 friend. Sige nga ron, kita akto ngam jak may pasigurado. Mapantaahan di. Adamat lugan ko nga ramatan ta. Ha? Sigurado ka? Kabalan tagmaneho iti kasya kaadayo, Miller. Wala. Nairwamak nagbibiyahe. Uray kasano ti kinadayo na. Sige nga ron, jak kayat nga gumura ni Gigi. Iso nga mapanta. Gayem ko day jay iti sigod nga kumpanya nga nagtrabahuan me. Nga may makar iti trabaho iti lugar da, iso nga pinmanaw. Kasta ka di? Wan Miller, ngam pa nga asim hanmon to nga ipadlaw nga nubyanak Nalawag. Uwan, Rose. Friend, kamusta? Ay na, friend. I miss you talaga. Kumusta kan? Ni, adamat ka duwam. Ay, wan, ni tatangko. Isugayam ti amam. Imbag man ta nakasurot kayo kini Rose, tata. Nakapasyar kayo dito'y lugar me. Uwan, tadyak ngamin kaya't ngagmay-may sa ngagbiyahe ni Rose. Ala, umay kayo, tata. Yamam mo kayo kini mother ko. Tapno saan kayo amaboring. Ta ipapas mi man, tiagin niliw dito'y gayam ko. Sana bali, ta very friendly ni mother ko. Saan ka amaboring amakiistoryakin ko na, tata? Diyak lang pagharop. Ubing pa imatgayam ti ina ti gayem ni Rose. Saan mo? Bakit akon ta 58 kon kabsat? Si kakit di ubing pa'y matgayam ti ama ni Rose. Nataerpay. Ay, agyaman ak. Ay, ures si kapit kabsat. Napintas ka. Ken ubing ka pa'y. Kasla, agtawon ka lang iti 40. Ay, una yun. Thank you, Latanda. Ala, umay kakabsat. Ta ijay tirasa ti pagsaritaan ta. Alaak ijay ti merienda. Wala, alagarod kapsat. Mapantangarunin. Ay na, friend. Kita am the mother kan father mo. Itay da pa'y laso manala. Bye-bye, friend. Barang madibelap dia.
Anya. Sa bagay, single mom tina. Di mo't si bibiyag pa ni nanang mo. Eh, kwa? Awanan Nabayagan nga nagsinada. Kan saan da nga nagkasar? Anya. Ay, pakawanan nak, Diyos ko. Agulul budak manan. Pakawanan nak ko, ma. Kat, no bilang laang, kayat mo ni maderder para iti amam. Ay, wana. Ginusto dalakit di. Bakit din ngay nga diyak kaya? Ay, nagmayaten ngay no ag ginustuda. Idawat ta, apren. Sa pahila ko, ma. Hello, Miller. Hello, Rose. Umaya kita dito palayo. Gumata nga kiti pagrabyan tayo. Ay, kwa. Ada sa nga ilik nga mintad ta. Si Mangpot na gijay kakabagyan da nanang ko. Di ka nasayaat. No umaya ta mamamuk ida. Ay, saan? Ah, Kwa nga min, handa mo nga lakay tinubyok. Sorry, Miller, Diya kayat nga kanchawanda. Iso nga hang kapay lang ang umaito niya. Sige, no isuti ko na, ma. Kaano nga ron nga umayang dita balayo, Rose. Kwa? Amangan nga min numabayag dagi dya ito eh. Iso nga hang kapay lang ang aging nga hang ko nga ibaga niya. Sige. Ang mabalin ka di amangan ta itiruar no madamdama. Ha? Please, mabita lang. Kailiw ka nga minan na makita. Sa anak nga sure. Basta urayan ka iti restaurant asigod apang pangananta. Urayan ka nga urayan. Alas 6, adaki jayan ha. Bye! Ay, Miller! Hello! Ay, inidip nan. Kaya't ko nga liklikan ni Miller nga kasano nga tayo. Ura kasano daramid. Talagahang ko nga masursuro nga ayatan ni Miller. Hello, ayan mo, Rose. Itayak pala dito yung restaurant nga gururay. Sorry, Miller. Talaga nga hanak ka makaumay. Hanya, oray 10 minutes lang. Kaya't ka lang makita. Please. Sorry nga talaga, Miller. Jack makaumay. Sige, bye. Ay, Miller? Ining! Apay ganda ka dito ikamsat. Ay nahain ko yung nakti anak ko ang nagpasyar ditaw. Agawid kami mula no bigat. At dala umay gatangan ti anak ko ditaw. Napanagorder iti makan ti anak ka. Agkakalamisaan tayo, Miller. Ay, una. Sige, kapag iso. Tadyak pa'y narugyan timangan. Agsasango tayo. Hello, friend. Oy, friend! Intulod na kami ni tatang mo. On the way kami nga agawid iti lugar me. Ha? Nagapuan niyo? Di ta lugar yun. Ay na, di ka na i-text. Ta super busy ang friend. Nakita mi ni tatang mo iti restaurant. Chika-chika. Hindi ko nagdisno dumatin amang itulod kada kami nga agawid. Bigat pa'y kumati awid me. Nung gaputa nagdisnudo amang itulod kada kami, nagawid kami na. Anya? Ay, good news, friend. Kaslag kin na awatan ng dagiti parents ta. Ay no, sa bagay, ang bagay da. Napintas ni mother ko, nataermat ni father mo. Oo na. Talaga nga agbagay da, friend. Apay nga tagtakala nga umay, Miller. Uuhan, Rose. Taada na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya day ta? Impudno ko ni tigayem mo, kaniti inana asaan ta nga agama. Ibagam nga agayan ayata. Uwan, sorry, nga masapol nga ipudnok dahi ta kadakwada. Apay nga imbagam. Di hagdanag ta imbagak nga idi lang dahi ta. Lading itek, ang ama mo ka di nakto masursuro nga ayatan. Marikrik nak,
Awan pa nagayat mo kanyak. Iso nga itad kong tiwayawayam. Miller, Sa pulam ti lalaki at talaga apakarik nami ti ayat. Di kapilitin nga agayat kanyak. Tamok adi mo tumaaramid na ita. Gamin, adayo anata ang anak nga mitisika. apay, ada ka din sa baling ay ayatam, Miller? Adan, kahit sa napeki nga ayat, ti marikrik na para kanyak. No di ket, pudpudno nga ayat. Sino nga'y tinagasat, Miller? Ni ining, ti inatigayem mo, kahit umadanin ti kalay sami. Aniya? Mga nananang, Ya, mabisay. ni, apay nga kastatit surayo? Nakalidliday kayo? Awanan. Mga sawan iti sa bali ni Miller. Awanan. Liniputan na kan ni Miller, anak ko. Ulbud mo gayam na jay alakay. Anyat sangitan nyo nga'y. Irik-rik naan ka nga ron, anak ko. Nasakit tinakap ka. Nasakit ti puso. Gapwiti parang lipot ni Miller kid ka. Unayan, hanak to pa nga agsangit. Da kayon tukit din. Ay, siya tinubyan na idi, nanangan nga da kayo. Waran amok. Ngam irik-rik naan ka nga ron, anak ko. Mga sawan iti sa bali ni Miller. Masaya nga na lang amin na singpot kung saan ana emote. Kasta ti ko na yung ata ko kwartaan yung amin. Ha? Saan mo't Tila ibagbagang si Karaus. Katagpay sumat. Wano kurso na dayon ni Tata Miller. Isu nga kasta ti bagbagayo. Ha? Ay, agtal na ka. Saan tila lawlawataw? Sa lawasaw ka ba? Jack amono talaga kursunada ni nanang ko ni Miller. Ta payakas lang nasakitan iti husto, idinadamag na mga sawan iti sabali ti ex ko. Ngam, day takat atap ko lang matkit day. Ta Jack mat maliklikan ti agatap, gapo iti nakita ka jar tinak. Nagkasar nga rod da Miller, kanti ina ti gayem ko. Kat kaslaak na parutan iti siit, idinagsina kamin kan ni Miller. Ngamin talagang awan na pulos na riknak ngayat para kan kuwana. Katita, adamatan bukod ko a pamilya, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Rose. When maya, nagsina kayo iti ex mo, kay samot nagtultuloy ti relasyon nyo nga oray saan mo mat nga yayatan. Narigat ti kasta, ti makidan na iti saan mo mat nga yayatan. Ta sigurado asaan do naragsak ti buklan nyo a pamilya, no bilang laang. May salaang tamok arason, no apay nasakit tinakam ti inam, idi na sininaam ni Miller. Anya kunam. Siyempre, awan ton timangten iti kwarta ken kuana. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Rose. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Naimbag nga orasyo papagayam syakmanan ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang kan mangkabgablaw kada kayo itinaragsak nga orasyo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama wano ibasa ita kat manipod ka ni pagayam tayo atina sana pudpudno anagan. Ngamsakbay na kablawan tayo pa ni Sir Edwin Estacio dita poblasyon, Santo Tomas, La Union. Ti pamilya gangan dita ilagan Isabela, Mikas Vlog, kani Renante Quintero. Kastiman ti surat ni pagayam tina. Dear manang biyanan, ada ka kay suna nga anak may kat mangup opisina. Napintas ti saad na iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Iso medyo dakkel mat ti sweldo na.
Idi balasang pay ti anak may, kanayon na kami ngay kan iti kwarta may, iti amana. Ngam idi nakiasawan, manmano namang ted iti kwarta na, kat panagriknak, napatpatagan di asawa na ngam da kami, adadakkel na. Rugyak nga ruden, ti agsalaysay. Ne, da kayo magayam nanang. Sumrat kayo ah. Nagyaman na. Adda na patag adamagag. Iso nga imaya, sinday. Anya day taya nanang. Apay, ilakla ko yu ayaje kaldingyaw. Ni, apay aya. Adam mo yung gumatang. Wala, tadyay mo't kano asawa mong timapan mangilaklakaw. Iso kat timapan mangikunkunta ka, iti bayar. Iso nga imayak tadamagag. No ammo nga ilaklako na di kaldingya. Ay, kawan agasawa kami nga rudyam mo. Nagsaritaan mi nga ilako mindagi dya kaldeng. Tasukatan mi iti baboy ti taraknan may. Nay, kita ma, alaam ti mapaglakwan ti kaldeng sinday. Ha, jay kat asawa mo, ti agnamnam ay. Naglayngan ngay. Sigod akalding mo dagi jay idi balasang kapay. Naipundar mo ang nagtrabaho jay Manila. Wen, amok nanang. Angam kukwamin ang agasawa, tagasawa kami ka nga rudon. Gamam, ti mapaglakwan na. Tama nga numapan na lakit isugal. Wano igatang iti arak dita. Ay na, kaano pa'y aya nakita yung naginom ni Alvin? Amo yung magngawan bisyo na. Balay kan talon latayan na. Agin sisingpit laday jay. Takakaskasarula ang idinapan atawon. Sigudan ngawan bisyo ni Alvin, nana. Ay, basta kita ti kwartam. Ha, awan to, pa'y maitod mo kanyak akwarta. Isunto laki dahil. Ay, pasensya kayo na di kay pala may kaniti kwarta ita. Tane, adama paggasgastusan mi pay. Madamatipan nakatarimaan ti balay may. Ha? Nuapay nga may asaan a profesional akasken ka tinakiasawaam. Di dua kayo kumaita amang opisina. Dua kayo kumanga agtintinulong iti magastos para iti pagbiagyaw. Ken aminin a paggastusan niya. Kat agtaltalon mo ni Alvin, nana. May bayat ti trabaho ma. Tadakkel ti sweldo medyo opisina yaw. Ha? Adama ngamin nagarom idiken ka nga engineer. Ngam di mo ngamin inaklawn. Kajak mga rudayayatan. Nagkasar kamin kan ni Alvin. Isong aklunan nyo ka din kas manugang yaw. Ha? Jak maikaray. Adayaw, tirik na kenkwana. Alvin, lakay. Gimata nga kiti chinelas mo. Naingpis mga minan ta chinelas mo. Ay na, mabalimpay day jay sinday. Naingpisan. May mayat ti ginatang ko ta na puskol. Di mo rejag chinchinilas kay mabalain. Napuskol ti kalyo dagiti saka bakay. Awan rumba nga pagdanagam. Kas kalapimpiman. Danda ni maabutan ang chinelas mo. Nya kumangay. Ay na, ang mumat sa anak-anak arti bakay. Awan problema kanya kung alang aruday. Apay, nangalaam dita chinilas mo, Alvin. Nagpintas mo ti kolornan. Nalabas ay. Ginatang ni sinday nanang. Nagpuskol nga raw di so ama ikawa. Sana bagbagay tasakam. Ah. Nagpintas tay slipper. Ngum tasakam agkurkursing. Ken kakalkalyaw. Ay kagagangay na nanang. Taman nalon ka nga raw ti manugang yaw. Ado di tati amok aman nalon ang nadalos ti sakada. Managdigos da nga main. Kagdigdi ko sa ama nanang. Wala. Nga maminsan la iti makadumingaw. Ay, naimbag ka pa'y tamaigatangan na kajay anak kaw iti napintas at chinilas. Manipod na kiasawan jay anak kaw, manmanaw nga igatangan na iti kagawaak. Apay, awan chinilas yo, ayan nanang. Awan nga raw, tadinak mo't maigatangan ng jay anak kaw, manipod na kiasawa, nakalipatun. Anyat mismis utam di tati na. Asinaw ti kaapam. Ha, awan, masurunak lang. Day, asino ti kasuron mau. Jay hot-hot amanugang mo Na, anya mo ti kasta ngay bagbagamon. Anya ahot-hot. Di ka lagbain. Kau talaga mag, ha?
Manipod na kiasawa ni Cindy Conquada. Awanon, nakalipatun di anak ta. Saanin akas ide, alinawas nga igatangan nak itigamit ka. Kahit, among mga da paggasgastusan da ita. Ha? Te ko namkit day. Day jay nga alwain ti papanan ti kwarta jay anak ta. Anya? Pag kunamay, kag taltalon mo ni Albain. Saan mo nga bisbisaw? Pangusaran na kumaiti kwarta nga ino bilang laang. Ha? Basta. Diya ka mau. Ngam adayo at talaga tiriknak iti day diya taaw. Ay. Nadagsan tiriknak kan kwa na. Ta feeling ko nga main kat kukwartaan na diya anak ta. Atap mula day ta. Ay sus, adun ti atap ko apin mudno. Iso adi mula amo ang taon. Ay na, ikateman ti kasta nga ugaling. Overthinking kalaunay nga bain. Papanam, Alvin, napay ang nakasukat ka. Agpailya man nanang. Inakagla ko iti mais. Nangalaam di ta t-shirt mo, Alvin. Ha? Ginatang ni Cindy, regalo na kanya dahito, di birthday. Anya? Sagmamano ka no dayta? Diyan mo nanang. Nan, apirasat man. Napuskol dayto'y abada. Kun addadakkel at check na. Sigurado ang nangina dayta, tabranday. Ah, Ha? Naimbag man, tamaigatangan na kaitikas ta kangina. Idin to tada kami iti amana. Katay lasag sa sangagasot at t-shirt, tigat-gatangan na nga itad kada kamay. Sagsi 50 pesos pa ikit din adagigay. ha? Ah, apay, no saan aga po kada kami anang paadal kan kwa na, nakaturpos nga raw. At nga rod na pintas at trabaho na ita, alaman. Wala nang. Di katawan na pulos intultulong nan, tigat-gatangan na itinangina. Ay, na yan, ayati kasta klase ti anak. Pasensya kayo na. Pagatang kan sa mga minapagatang, Alvin. Nay, samay. Anyasan? Pati ta sapatos mo. Branded data. Madlaw ang inginaan. Original lakit di data. Sagmamano data. Diyan nga rodan mo nanang. Di maamaw. Tanimanon sinday tinanggatang iti data. Tapantalon mo. Sagmamanaw. Diyan ka mau. Ha? Nagpipintas tigat-gatangan ni Cindy akagawaan. Kat awan mat intultulong mo, iyagad adal pa anak kaw. Napadasak tinapagpabainan, gapo iti kanayon a panagutang ko iday, tapno addala pagadal jay anak kaw. Ngam, sabali magkayam ti agnomar, iti naglingling atan may adadakkel na. Tata Anton, alaan da kayo man kininanati na nga sponsor inton kasarmi iti nobyo? Ay ikaw na. Day talaga yam. Apay kaano ti kasaryaw? Inton umay abulan, tata. Ay, malatay bagak to kung ninanamati na. Kaya't na nga, tata. Kaya na. Kino pag-aayat natin mga anak iti kasar. Ay maragsakan laki ni Dayjay nga agninang manag. Sige nga rod, tata. Pakibagayon to. Tapumanaw kami matladagos. Tadapay papanan mi. Balasang kaw. Manang Cindy, mabalin ka di ada kayo ti may nga sponsor inton kasarmi? Dua kayo nga agasawa? Ay, kawan na. Awan problema, Eva. Pati dananang kentatang nyo. Inalami ida nga sponsor, manang. Ay, kastaya. Ay, nasayaat nga ron natag kukuyog kami ton. Un manang. O sige nga rod. Kat agyaman na manang Cindy. Mga nakta iti kasarinton bigat lakay. Iso ang gimata nga kitibado ta. Anya? Ay na, gimatang kapailay. Kaya dama dagiti nakadulin abadok iji kabinay. Ay na, nabaybayagan dagi jay. Kan ang mga nung nakiputin dagi jay kan katalimukmagkan. Iso aday to ti isuot mong. Ad tumar ka no isuot mo dahito, ilakay. Sika talaga. Pasablugan naman ang bakay. Agasawatan. Pasablugan nakpailagmay. Ay kapod no matibagbagak. Talaga manatar ka lakay.
Kadwata magayam da sinday kanti manugang tanga agi sponsor iti kasar bakay. Apay, di pa'y lamang rugiti kasaraya. Awampay dagitay dua nga sponsor or orayan da. Ay, nagpudutan. Nagladaw mo't akasar da ito yun. Aganos ka ah. Apay aya kasta ka. Ay, kaslama di man ang timod mo. Kita umit ajay manugang mo, oh. Nay, oh, madlaw akabarbaro amin asuot na ita. Idin to tadata. Kat dagitay nakadulin laeng timan ijay kabinet dagiti insuot ta. Kahit apay aya. Kumaya mo dagito'y bado ta. Kasla ka barbaro pay laeng. Na plancha iti ustaw. Gemat ang payla iti baro abado na. Kunametlan kwarta na ti maigat-gatang iti bado na. Bayag tala ka man. Saan ati lasipsiputa am? Di mo kitaan di manugang mau. Tapno saan nga agsakit tinakang mau. Ay, masurunak. Agawid aksan. May samot day nga anak mo. May gatangan na di manugang tay ti bado na. Ngam datadadakkel na. Di na pa'y may gatangan mo. Gatangan na tamay. Wala, ngamsag paminsan lang. Ha? Awanin! Manipod na kiasawan ti anak ta. Saan natan apagan ano? Napatpatugan di asawa na ngam datadadakkel na. Isuntik ikan na iti kwarta. Kan igat-gatangan na iti kawas na. Malala. Guston. Di kan sa manao. Aging gaditoy. Itugtugot mo na itamuryot mau. Kababay no anda makangagkan ka. Hello, Manungan Sound. Hello, Alvin. Anya ngay, nakapanunot ka? Pampanunutag pa'y lang, manaw. Diyak pa'y mga may mapanawan ti asawa, tadari-ri nalim na. Ay, kati pa kita yung ti doktor. Tapno masigod na niya madayta. Sayang dayto yung oportunidad na rin ko. Siya ti makamit ti gastusan nga abroad. Dati ti sweldo iti pagtrabaho ham dito ay. Sige, manaw, pagsarita amin to, mga gasawa dayta. Kagap-gapok iti doktor lakay. Kahit, kumusta nga iti check up mo sinday? Adda ka nomot bukol iti karabukob ko. Ha? Dumakdakkel ka nun. Isumot lakas la marigata nakngagangis ka nagtilmon. Adda magayam nakabara bukol iti karabukob ko. Anya? Kahit maupira ka? Ay, agagasak ka no pay lakay. No saan ka no maalay ti agas. Isuntun ti pan nakaupirak. Ay, sos. Ay, kagsardang ka pala nga rin nagtrabaho, ah. Taom no makainan na ka, may. Pangalaan tayo iti kanan tayo ngay no siya kagtrabaho. Kasano ang makaurnong tangay. Patgakon tayo ijajaya ti kabsak ka. Gabroda ka. Anya? Aginanakan ba kay? Tayo siya mamuti manggay. Agpagas ka. Ay, maopera ka nun dyan anak na bakit? Data timang kuyog kan kuha na di ospital. Tadamutan iji abroad ni Alvin naman hugang ta. Ay, kasimot di anak ta. No nakaalaan namot nga ta iti kasjay asakit na. Ay, huwag nga road. Hanggang mala, sa nabalay, ta operaan tan. Sapay ko mata aging bagay. Hello, nanang. Kumusta? Kay ti asawa? Kalkalpas ti operasyon na, Alvin. Baligay ti operasyon. Nasaya ang harap nanang. Da kayong tonti mangirwar iti kwarta ngayon pa ikwa. Wan baraw. Damay na yung kwartayo kung tatang. Sa bali ti aramatan nyo ti ospital. Sa bali mo ti kwartayaw. Ha? Ay, kat. Agyaman na, Alvin. Nawanan niya man na nanang. Basta anusan nyo ko mga sikasun ti asawa. Awan. Awan pagdanagang kinisinday. Kapag tinulungan may nga asikaswan kinitatangyaw. Anay ko, nagsakit unay ti tiyan ko. Ay, apay nga kanggay. Kalkalpas la ti operasyon mo, anak kao. Ngam addamanan ang saksakit kan ka. Huwin nga rod, kuyo gandak man tayo tagpa-check up nanang. Sige, wan, kuyugan ka, anak kao. Maopera man ang ti anak ta, bakit? Wan nga rod lakay. Dayjay metla ka no ti remedyaw tapno agimbagan ti anak ta. Ay, na. Ay, naimbag lakit di ata da sweldo ni Alvin nga raramatan tayaw.
para iti pan nakapaagas ti anak ta. Ay, wan nga rod Makita am. Dili na layas mo ang manugang ta iday. Ngayon bagbagam, papakpakan iti anak ta. Itangay, isa untad da kwarta na. Pasaray ikan na tapay iti kwarta. Ay, Kanya ngay, di lamutam itan nagiti sinasaom, iti kalabais. ala, di mon ipalagip tinapalabas. Tama ba inak lakay? Kumusta ka ngay bakay? Kastoy na imbaga kon. Agtrabaho ak man ang lakay. Saan ay? Agi na nakakiday. Agtalinaid ka lang dito balay Uray ta napintas mo ti trabaho ki Jabraw. No kasta, agsubli ka man ni abroad. Huwag bakit. Nagbakasyon ang laan. Agtrabaho ta napigsaak pa'y. Agawid aktaw no, jaktun ka ba alang tagtrabaho? Alvin, Basta ti kayak ka, agtalinaid ka lang dito balaywang. Di kag bambanaw. Nagsubli mo nin Jabraw na nang, tatang. Sakbay nagsubli Ikang kayo manan iti kwartayaw. Hindi. Kano ini ka na kami, hindi ka sang-sang pumaw. Sa bali na ito niya, Nanay, sagli 5,000 kayaw na nang, tatang. Ay na, agyaman kami, Alvin Baraw. Kat alaag na ito agundaway nga agsurikan ka, Baraw. Suray, no kinuskusilapan ka iday, tunggal igatangan na kati anak mi iti badong. Suray, no pinagimunan ka iday. Imbagbagak, anapatpatag kan iti anak may, ngamda kami adadakil na. Imbagbagak, apapakpakan ka iti anak may. Ngam ita, sikan timangmangtad iti kwarta kada kamay. Iso ang mababain ako unay, Baraw. Pakawanan na kuma. Unay laki ni nanangin na ya. Awan day jayay. Uway, nadlaw ko dagita adyaryo iti kanya. Ang jaing kang kanaw. Pinalabas kulatan. Tadyak ka ti gumura kada kayo nanang. Iso halipatan nyo daytan. Nabayagan na napakawang kayaw. Ay, agyaman na, Calvin Baraw. Nagsingput ka, manugang. Inararakop ko ti manugang ko, itinakaro abain ko. Gapo kadagiti pakpakita kiti kalabas, kat ditaan na amiris ko anarigat gayam tagsasao iti patapos ako nada. Narigat timang lais, wano mang tagibas iti tipada tao, tadi tayo mo tagbalin na masakbayan ti tao at tagtagibas sitin tayo. Takasta tinapasamak iti manugang ko. Linalais ko ide, ngamita ison timang mangtad iti kwarta may nga gasawa. Kat no adda kasapulan may, iso akanayon ti asitgan may. Halakastan, to'y pagayam mo, Tina. Pagayam Tina, pagyamanak, dahito kapadasam. Tasabali manan nga adal wano leksyon, tinaadaw dito'y apakasaritaan. Husto launay dya kunam, ang narigat timang lala ay suwan mang tagtagibas si titipada tao. No apay mo't ngaminan niya, kadwan kadatayaw, ano awanan jay tao, kasla di tayo pagan ano, akaslawan maitultulong na kadatayaw, tawan ka nga rod ti makukwarta na. Ngamlaglagi pan tayo kuma, asaan la kwarta ti makaita di titulong kadatayaw, kantay kanayo namang ngagantayaw, at ibiyag kat kasla pilid ngagtultulid. Numaminsan, at datayo iti baba, kat numaminsan mat, at datayo iti nga to. Buena papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam tina. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amen. Hello kada kayo papagayam, na imbag nga oras yo amin, ngawan labas. Sapay la kumata nakaradkad kayo itakan nito, iti anyaman nga raramidan kan sa dinuman nga ayan yo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama ita,
kat manipod kani pagayam tayo anilo sa napudpuno anagan. Ngam sakbay nakablaawan tayo payda Mira Luna Facon di Tatarlac, ni Vance Ambo ni dita Taguig City, Susan Ronquillo kani Oscar Mejia dita Victoria Tarlac. Kastoy man ti surat ni pagayam nilo. Dear manang biyanang, may papan kada kami nga upat ti pagtarayan to istorya. Siyak, ni nanang ko, ni ami nga ex ko, kanti ama na ni Tata Jimo, sanda pudpudno anagan. Idi baro akpay, di nakayat ti ama ni ami para kenkwana. Kat kastamat iti inak, di nakayat ni ami para kanyak. Isuasan kami ang nagkatuluyan. Adda nga rodan bukod may a pamilya iti ex ko. Ngam jak laim pagarop, nga ginayat dagiti dadakkel may iti ex ko. Kat jak pulos kanunungan dayta. Rogyak ti agsalaysay. I love you, Minda. I love you too, Jim. I miss you. I miss you too. Ay na, nagpintas ka, Minda. Ay na, nagtaer ka mo, Jim. At tandali na pumanaw ka. Ipagdakngay, makita na ka no rumwarat. Ay, hunan niya. Umay ka, tamapanta iti silid ko. Aglamang ka iti dakila ka, binay. Malala, darasay, Minda. Nakaluto kayo, nanang. Inapuylat na luto, Klina. Agluto akpay la iti masida. Ay tinasayaat. Ingkapay la maturaw. Tariingang kantak no makaluto akon balasan ka. Alan, ayabam ti asawam ijay salas. Taingkay pay la maturog iti silidyaw. Apay apaturugan na kami ngay, nanang. Tapno makaina na kayaw. Day of the asawam ita. Iso at pagina na umot Anya ngay, Minda. Mabalin ko ka din ti rumwar dito'y silid mau. Agdada ijay salas. Makita da ka no rumwar ka, Jimo. Anya, pag nakangaron a rumwar ngay. Ay, day tangarod ti parikaw. Nangatumit nga minto'y tawa ti silid kaw. Ay. Ang mga numapilay ka no tumpuak ka. Awan agdan yu aya. Taing kay kabel, tayo so ti pag nakarumwar dito'y tawa. Makita da ka dagiti karuba. Ha? Aga asidag ti babalay dito'y. Sapay pasig at ismo sa ti karuba dito'y. Iso atay mingan talaangan no nakaturog da. Ta isunto ti irurar mo dito'y silid ka. Ay, sige nga raw. Ay, nagriga mga minan ay ati kastay. Ay, nuapay mga min aparitan datang nga agin nayat. Wan nga rod Saan kamitin a minor di edad tapno paritan da. Ha? Yak amaw kadagiti anak ta. Di na siguro kaya't nagragsak ta. Rabien nga mapengay ta kayo lang nga sumangpot tatang. Ha? Nagkuyo kayo kademanan kanena namin da. Napnapanan nyo manan. Apay ayan, nagkuyog kami. Kita gayan ayat kami. Nga ron anak kaw. Natang kan ti ulo yung nga. Na, Imbagak lang arudan nga leklikan nyo ti makisinarakan niya na. Anya teraramidan nyo? Talagang awan dengdenggan nyo? ay ayatak ni Minda. Kat ay ayatak nakmay. Naging inayat kami nga ron. Laklakayan kayo nga makinayat kayo pa lang. Di kailangan agbayan iti kastangar aramidan nyo. Bakit? Apay akanayon mo nga untan ni tatang. Mapukpukaw sa mo ti respetom kan kuha na iti kastangar aramidan. Talaga nga mapukaw ti respetok no natangkan ti ulo na. Baybayam nga minan iti kayat ng aramidan. Mawatam ko ma. Takasapulan naman ti kadwa iti panaglakay na. Adya tamat nga kadwa na. Anya pala ang tibirukan na. Ititid tamat amin nga kailangan na. Sa balilat tamat ay adda kabinadang na iti biyaga. Bakit? Mayat kit ti Tapno adda kadkadwa na. Ken tapno agbalin ang naragsak ni tatang. Basta dya kayatan nga mga sawa. Adula amin data. Ano dyan danong ti karuba kanya na? Nagpastrag kay kano itilakay diti balay? Ay kwa. Jay delivery boy day chay. At ngamin in-deliver na nga order ko iti online anak kaw. Imposible. Delivery boy, may saldaw na tao eh. Nagpupok kay kano iti holiday dito balay. Ha? Amulata na ni Tata Jimo day jay.
Anya, aramidin nyo dito pala, iti may saldaw. Ay kwa, nagis-istorya kami laang matanak ko. Pinagmeriendak laang iti popcorn ken mango juice. Kuna, matasinaan yung dahi boyfriend yaw. Hapay ta nagtangkan ti ulo yaw. Awan amaw, adakas iti panakirelasyon ko kindi Jimaw. Agpada kami anawaya. Awan daldala puson mi ataaw. Apay aparitan na kamakin na yat. Nadamot pusok nga agayat Apay, gaputa ba katakaon, awanan riknak nga agayat. Ay nagbidot ka. Iso adi nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Adamot karbungak nga agayat ken paayat. Una, nga midara armak ti anak na iday. Kunamlan asino mang tagtagibasit kanya. Ibagbagaan na kita dyak kano kabaalan na suportaran ti anak na. Nagadaw nga kakasakit asarita tinanggagak kang kwa na. Pinapabainan na. Kung linalais na. Ala huston, di mo lagi pun tinapalapas anak ko. Kung yung bagbagaan na pa sa dutak, kanaw. Tawang permanente at trabaho giday. Linalais na dagi ata ta Jimaw. Ala, pakawano mo ni tatam aji mo, anak ko. Nabayagan dayday, napalabasan. Mga baruanan tayo kuman, anak ko. Tauray siyak, sinupladaak idi ni aming anak na. Adumat laang timbagbagak idi a negatibo may papankan kwa na. Kawain, tadiyo kayat ni Ami di apara kanya. Kadi na magkayat ni Tata Jimo apara iti anak na. Ay, sana balay tadan asawam. Nasingpet nili na nga asawam, anak ko. Nawat kung tigasat ko idi ka ni Amay. Linipat ka. Tanili ng asawak itan ti talagang ay ayatag. Ngam itatagayan ayat kayo ko ni Tata Jimaw. Ay, maipalagip kanyak ti panang tagtagibasit na kanyak iday. Iso asinaan yung dadya alakay. Tadyak kayat apara kada kayaw. Kanayon mo nga ungtan ni nanang. Nakakaasimag. Nakaululimak manan. Kat nagpupuk pa yan iti silad na. Kasano jak ungtang ka nagtangkin ti ulo na. Sukira ba bakit Una yan ti kasta pa nagsasaom. Inamday jay. Ngamkas laubing nga ungtang. Bakit na makiboy-boy, Brian? Gilagbain. Anya ko matidakas na ngay. Katustumat dito na nga. Adamot puso na nga agayat. Kababay nga raw. Isula, bakit akas dyan dito lugar tayaw? Kita madagiti duma babaka dito lugar tayaw. Di lamapan makilulualo tiraramidin na. Adumat ti balo ababaka dito lugar tayaw. Ang saan damot amapan makin-inarim kita. Tilananang tikas jay. Bay-bay am kadilat na. Inton ko nag-rebel din ni nanang. Aw. Bakit han? Agribribil day. Imposible ay. Asino man ang data katiteksyo ay atatang. Ay, kwa. Hindi ko pare. Nan, katak man data si Apay nga sinigawa mo nga ti silpong ka. Baka nalipatan yung nga siyak tinanggatang tidat yung nga cellphone niyo. Ni, kunak, kapayakat nga ni nanamin daman ng katiteksyo? Manipod tata. Hanyon nga may gaman dato yung nga cellphone. Apay ngay. Anya usara nga anak ka. Uray saan kayo nga cellphone? Natangkan matlang ti ulo yo. Sinaan nyo pa yung umuna ni nanamin da sa kunto'y subli datoy. Apay ayakas ta ka anak ka. Awam mo dakas na. Wagin nayat kami kan hinanam aminda. Ay na, pinapabay na anak da dyan nga nanamin da, der aramon nakta anak na. Sa tadta, makirelasyon kanya yo. Ay, napalabasin day kay. Andan asawam. Anda mo tin asawa ni Nilo nga anak na. Ay, lipatan tayo kumantin na palabas anak ka. Ay, ag-move on ka kuman. Ay na, nabayagan nga nakamubunak. Nga maditinakam ko iti imbagbaga na iti kanyak. Agbibisi na kano iti lalaki. Agaramanak kano nga makiboyfriend iti anak na. Hanak kano nga maibagay, tagwapo. Idinto ta siya kat hanak nga napintas. Masuronak no malagip ko day jay. Ala, lipatan mo day ta anak ka. Yung kay mga nanang. Mangang kamay. Apay adi kay mapamangan. Yak makapangan. Nay, apay akas lang naliday kayo ngay. Hindi problema yaw. Yak makontak ni tatam ajimaw. May saaldawon asaan ang nag-text kanya. Tata Jimo manahin. Ay, yagyo man laday ta silpon ay. Ay na, yag mo ta cellphone ko Tamangan no ag-text ni Jimo no madamdama anak ka. Ila ko kung dito silpaon. Nila
Jimaw! Isublim ta cellphone kaw! Ha? Ni Jimo ti agpay-payapay iti kalsada? Ay, wen, umaya kong Jimo, urayan dak dita. Nukasta, kinapture damot ti cellphone mo, Jimaw. Ay, wen binday. Sorry, di ka natiksan, wen. Okay lang, uray siya. Inala ni Lino ti cellphone kaw. Ay, talaga kaya tatapag sinain, dagiti anak ta. Wen nga raw, anya nga tati aramitan ta. Ay, agtaray tansan. Anya, papananta kumangay. Kumporme di tan Ada makidi kwartak nga dulduling kao. Iso tiyara matin tang agtaray. Sigay, sikati makaamaw, Jimaw. Di ka madanagan, taadamot iduldulin ko a kwartak. Pag nayunin tanti kwartata, tapno adda aramatan ta. Sige nga rod minda. Kahit kano nga ron nga agtaray ta. Intod bigatain. Pumarbangon ta. Tapno makasapol ta adagos iti pag naidanta. Ada dito ni nanang kao, amay. Awan, nukasta pati ni nanang mo. Awan, mapukpukaw. Ay, nagkuyog da nga ron akin ni tatang ko. Siguro Hanggang... Nay, napanandangay. Diya ka mo Ay, makapada nagmadagi diya nga tatao. Dadya tumat nga nanang mo, surut-surutan na ni tatang ko. Agpadadala ka ni tatang mo, Kalpasan ti panang umsina kanya, iday. Armon na magayam ni nanang kao. Diya inamkit diya. Inuy-uyaw nak idi. Kaya't nakmat gayam tatang agbalin nga syuman. Mangibabayin dagi diya nga duwa. Bakbakatan kan laklakayan dan ngam suker dapay lang. Ano satan ato'y basita pag naidanta dito'y ilay, minda. Mayat day tuyon, tadwa talaan mo't nga agnain. Di ka madanagan. Tanong bumatnang ta. Kumatang tanto iti house in lot. Libre mo ti agarapap, Jimaw. Wala. Kati karigatak tagtrabaho. Tapno adda pagbiag ta. Ag tinulong ta, Jimaw. Tanapigsa ta pa imot nga agtrabaho. Ag tinulong ta nga aglako-lako di ta sangwanan to'y balay ang nagabangan ta. Nagtarimot ka no dananang kanti ama ni amay nilo. Huwag ka nung araw. Unay ka dagiti nga duwan niyaw. Di dalagbain. Isudan tilinahon tingiwa dagiti maritis dito lugar tayaw. Bakit kinlakay anak taray kong kunada? Ala, pay amon ti ibagat ti tao. Aglabas tumat laday ta. Palubusan yung aming idahan nga agin na ya, tapno malpas. Mauman tumat laang ti tao nga agsao-sao. Ha? Diyan nga rin kaya? Itikas na nga aramidom. Kasla na sakit pa'y latinakam mo ita. Gaputa saan ani amin tinaasawam. Nya? Samot Si kang arod di ay ayat ita baka. Aking arod ana sakit pa'y latinakam mo kin ni Tata Jimo ngay. Tadi nakakayat idi apara iti anak na. Ay, kwa, sa nakasta? Diyan lang amin malipatan, ti panangumumsi na kanya. Iday! Ay nalakay. No anyaman dagiti saan mo ana gustuan kan kwa na iti kalabas. Lipate mo. Palabsam latan. Maditi agimulmula iti sakit tinakay. Itad mo latan ti pagragsakan ni nanang tabakuteng. Iso apalubusa mo no kayat namanen ti makiasawa. Kasano ngay? Umadaling ti panag-abroad ta bakit? Uwan nga ro dyan, no. Naimbakit di ata may sala nga pagilyan ti pag-abrodan ta. Ay, huwag nga ron. Ken may sa ti pag naidan tayo jay. Bareng ijay ta na makabukal iti anak ta bakit? Ay, wanan niya. Sapay lakuha nga ro. Hello, tatang. Kumusta kayo ngay? Agsakit kayo kanumat. Agpaiso aya. Huwag nga road. Ay na, pasensya kayo na. Saan kayo nga masikaso? Ada kami matngaminan ito yung abroad kanila kaya ko. Di nagpakadanagan dito. Tada ni nanam aminda mga sasikaso kanyak. Ha? Isuti ng hospital kanyak.
Iso timang bambantay kanyak dito ospital. Kasta aya. Sige, pakibagay yung arod kanina namin da, tadakkel ti panagyaman ko. Gapo iti panangas asikaso na kada kayo. Ewan, dengdenggan na, naka-loudspeaker to cellphone ko, anak ka. Ay. Tatang, agpaw itak iti kwarta nga aramatan nyo Kawan na. Inagan mo kanina na maminda, tayo sunto ti mangirwar. Sige ang arod tatang, agpaimbag kayo niya. Sige, bye. Bye. Oh, anya. Kumusta ni tatang? Ada pa lang iti ospital. Ha? Kakaasimot ni tatang. Awanak nga mga sikaso kanya na. Sana bali tadamot ni nanaminda ang mga asikasukon ko na bakit? Ay, dakkel gaya mga katulungan ni tatang ni Nana Minda. Isumat. Agmay sa kamot ngamin nga anak. Awan kamsat mo mang tulong kumaka ni tatang ije Pilipinas. Ay, awan nga rod Kasto gayam tirigat na naawan kapsat mo. Awan katulong ang mga asikaso itinagaan na. Agpaimbag kan, Minda, Uy, Jimaw. Ay. Naarbisanak ngamin idi kalman. Naging bagak tumot lang. Malamang ang kangarunain. Agigup ka iti sabaw ti tinula. Agsida ka iti natangain sagpaw ka. Tapno pumiksa ka, wain. Agyaman nak, Jimaw. Nanang, kumusta kay ngay? Ay, agyaman nak tayo may kaanak ko. Kastoy aguri-gurak. Ngum aging bagak matlaang. Nagpakadak iti trabaho. Kakuyugon kaya mapan iti doktaw. Ay, naggapo kami iti Doktor Barok. Kaya nagatang kumutin ti agas ni Nanang Mau. Iswa, di ka naglangan iti trabaho. Tasayang tel daw, Mau. Sa account ti mga sikaso ka ni Nanang Mau, Ay, Ay, mabitlaan. Anda umaw-awag. Ni maamay. Ay, excuse me, Barok. Hello, anak ko. Hello tatang, kumusta nga ni Nana Minda? Hay, agurigor pa lang aron. Agagasain. Anda dito ninilaw. Sinarungkaran na matiin na. Ay, kasta aya. Pakaitid yung mga rudeta cellphone kanya na. Kaya't ko nga makasao. Ay, kawan Ay, Nilo Barok. Kaya't nakakano ang makasarita ti anak ko. lukosta? Maawat mo ni nanang kao. Kas may kadwang asawa ni tatak mao amay. Nelo, katsapay kumaata kasta kamat. Nabayag akayak ko nga ibagadato yung kay. Nauna anak iti bain. Nakitak ti kinasimpot ti amam iti na. Iso nga, anya nga tanong pagkasarantay dan. Ha? Agpaiso! O sige, kaya't ko data Nelo. Nabayag akayak ko ida pagkasaran si kangarot ti pampanunutat. Amangan ko nak, no di mo kayaan. Kaya't ko Tabayat ti kadak dito adayo kat ninanang mo ti mga asikaso kanitatang ko. Nadungo ti inam. Agpadadaan na dungaw iti tunggal may samay. Wan nga rod, agbinbin nantay da no agsakit da. Ibaga nga rod kanina nang mo tagpaimbagan tapno makapagkasardan. Ay kawan na! Ay, kamo dyan na namin da. Agasawa ta na talaga. Nalpasan ti kasarta. Wan nga ron, Jimaw. Katagyaman na ka. Tanakadungdungo ka kanya. Agyaman na magkang ka. Agyaman na taintin na kati apaw akatako na ikaw. Aging kat mauding nga angas kaw. Kasta akmata. Kat nakaragrag saka. Ngamain, saan na kun akagura ti anak mo? Kat saan nakamutin akagura ti anak? Aywan minda. Nagkikindaawatan tayo amin na yun. Aywan. Ada impawit ni amay apaghani munta. Anya, aghani munta pailaan. Siyempre mo't kakaskasarta nga ron. Daghani munta. Nagkasar nga rod na nanang kantatang, kat bayat ti panaglabas daw, nakitak no kasano ti panagbin na tagdadwa. Saan da nagapapa,
Nuaga padaman, pinasugnod laeng. Ngam, maurnos damit ladagos ti bagbagida. At dapay lay abroad da ami kan asawa na. Kat dananang kantatang, dagnanaed iti balayda. Alakastan, ti pagayam mo, Nilo. When pagayam Nilo, rumbang la maawatan tayo, dagiti dadakkelyo. Ta saan matla dagiti ubeng ta adda karbengan na nga agayat, ken paayat. Ure asino, ta amin tayo kengarod, adda puso tayo makarik na iti ayat. Ket kasapulan siguro met dagiti dadakkelyo ti katakunay da iti panagbaket ken panaglakay da. Ket maragsakan akmat para kadakwada, kastamutan kada kayo nga anak da. Ta pinarot yon, tinaimula agura iti barukong yo. Kat nagkikinaawatan kayo aminan. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Nilo. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kan drama, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kad Diyos tagnina, kada kayo, amin.